Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Muda atas nama Nur Ali, NIT 2041185, jurusan Nautika, Peleton B4, Kompi B. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan nama saya Peter, Taruna Muda NIT 20441, Kompi B, Peleton B4. Terima kasih. Selamat siang, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Bisabi, NIT 20190, Taruna Muda semester 2 dari Kompi B, Peleton B4. Peran Sintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Muda semester 2 atas nama Muhammad Hidayat, NIT 2041191 dari Kompi B, Peleton B4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan nama saya Redi Rofan Pondok, NIT 2041192, Taruna Muda semester 2, Kompi B, Peleton B4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin Mas. Perkenalkan nama saya Rindra Samudra Arif, NIT 2041196, Taruna Muda semester 2, Kompi B, Peleton B4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Rizwan L, NIT 2041197, Taruna Muda semester 2, kelas Nautika 2I, Kompi B, Peleton B4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan nama saya Samuel Eliakim Makatutu, NIT 2041198, Taruna Muda semester 2, Peleton B4, Kompi B. Shalom, selamat siang. Perkenalkan nama saya Supriyan Fendia dari Robert, NIT 2041199. Saya Taruna Muda semester 2, jurusan Nautika, Kompi B, Peleton B4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarul Ramadan dengan NIT 2041201, Taruna Muda semester 2, Peleton B4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Mustandin, NIT 2041124, Taruna Muda semester 2, jurusan Nautika, Peleton B4, Kompi B. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Arma, NIT 2041206, jurusan Nautika, semester 2, Kompi B, Peleton B4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Nantong, NIT 241207, Taruna Muda semester 2, Peleton B4, Kompi B. Terima kasih.